Arraga nama mee nama birrii 200 narraa qabaayanii nama lama dhaqeen dhabe 200 Yesuus na ilaalte abbaa ስቀሻታ ስቂኝ የደላሽ ይመስል ሁሉን አውቀዋለሁ ግማሽ አካሌ ነሽ ኖረሽ ታልፊዋለሽ አርሜ ጉርጉርቶ ቁራን እሺ ከምጅርቱ ነጋዳ ከምጅርቱ ሜቀዳ suga tari daga na gadi fago bara bagalli kar abta daga ndike taati tokko balaka doke kana wante fi tokko balaka deemsa nuni isin gargaaroo barbaanne malee isin irraa bituuf miti lafa kaadhaati isinitti ulfaata hinaasofna rakkanne yenoo ijoollee dhiiraa laman qaba ijoolleen dhiiraa koo lama qoraanuma kana rakkadhe guddisee tii haadha dhabduun qaba jaartii kanan gargaaraa anis immoo abbaa manaan qabu ijoollee guddiseera qoraanuma kana gurgureetanii minaan daakuu boqqolloo butannee daakkannees callaa isaa siwatee daakuu isaa siwatee bitannee galleettiin ijoollee guddisaarra amma gaa kanaaf anananii har'a kanoo amma qoraan kana yoo fi kootiin qabu namatti coree qixxeenatti kennata tokko geesseefiin tokko geeffadha amma tokko ganaaf iddoo gana yoo danda'u gaadha bokkaa ta'e kacarraa ta'e booddeen fidaaf malee qoraan kun iyyuu kan namaadha kan namaadha tokkoo fi keessanii gurgurtanii no tokko isee abbaa qoraan kana caruufan gurgura qaba rakkoodhuma iyyummaadha harkuma qal'ina dhaka rakkina marka qal'inaati rakkina waaman qabne ittumaan buluuf jecha kanuma gurgurree jiraanna jechuudha kan baay'ee isaa maal akkuma sheetti qaba akkuma isiniin jenne nuun akkasuma namootuma rakkina garaagaraa keessa jiran deemnee gargaarra waanuma tokkoof illee isinii taate jennee maallaqa tokko isinii kennuu barbaanna ijoollee koo waaqayyo isiniif kenna waaqayyo isin gargaaru darbee deemee isin gargaaru carraa nuun ga'e kana isinii minizarii namaatiin nuun ga'e nuun rakkannee carraayyuma abbaan ijoollummaatti nurraa du'ee darbee nu rakkisee malee rakkina godhachuu wallaallee miti gaarii godhannee hin jibbine miti sangaasamee gaashaan qabanne godhannee hin jibbine miti rakkina kanatu bakka nu mudate jennaaniti bakka ammoo humna keenya ammoo tattaafannee ma jiraanna kan kadhannu waan goonu jenneetu jechuudha malee ijoollee koo gaarii jibbu miti gaacarraan namaan jibbu kuni qarshii 10,000dha qabadha qarshii 10,000dha nuun namoota deemnee gargaarraa maallaqa kana kan nutti erge garee dibata araara waaqayyoo kan jedhaman jiru namoota akkasii gargaaraa jedhanii maallaqa sana erganidha isaaniin nu eebbisan waaqayyoo waaqarraa isaanii fa eebbisu isaan jiraachisu hamaan baraa isaanii hin argatiin balaa baraa of galan bara baraan harka isaanii guutuu haa ta'u harki isaanii isiniin immoo naafa guddisi naafa jiraachisu ijoollee koodaa jiraadhaa waaqayyo guddina kana caalu aduun baree guddisiniif haalaata ani kana yaanna yaa Yesuus nama kana naa jiraachis nama kana lafa isaan dhaqan horii godhi lafa isaan dhaqan gundura isaanii duuba isaanii birrii godhi harki isaanii bal'atu harki kee bal'atuuf yaa waaqayyo ijoollee koo waaqayyo sina eebbisu initti tolee ayyoo yeenoo dhugaadha farankaa tokkoon na arraga nama mee nama birrii 200 narraa qabaayanii nama lama dhaqeen dhabe 200 Yesuus na ilaalte abbaa koo bakka oma miti ameeko namatu birrii sinirraa qaba ture no 200 namni narraa qabaayuu nan kennaa fedhee mana lama dhaqee dhabe dhugaan san jala jiru kanaati gaa ay ijoollee koo meen waan isinii godhuun qabu garuu oma miti bitatoo gaarii kaa borsi liqiin isinirra jira taanaan birrii isinii daballa ilaame liqiin isinirra jira taanaan kunoo birrii 10,000 isinii daballeera birrii kanas kan erge isaanumadha warruma garee dibata hafuuraa kan jedhaman walitti meeqa isinii kennine jechuudha ejjeenoo bakka isaanumaan nu eebbisaa waaqayyo gooftaan kotta dabaluuf kaa fayyaanaaf dabaluuf kaa fayyaadha kan dhibba caalooti harka isaanii barruu isaanii naa guuti Yesuusatti mallee naa eebbisi yaa waaqayyo amma nan fayyen fakkina koo narraa bu'e maaloo waaqayyo gooftaan kotta ishlee koo waaqayyo sina fayyisu iddoo sin jirtana eebbifamu biyyi sin jirtana eebbifamu sina yaadatu dabalee waaqayyo ammallee hafuurri waaqayyo sin biraan hafin darbeetti isinii fada dabalamu eebbisinii fadhangala'u ay anaadha keessanii dhuguma naadha keessanii waaqayyo immoo ni narra jiru immoo eebba guddaa isinii fadhangalaasu
የኔ ናት እናታችን እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰው ማስቸገር አልፈለኩም እና ትንሽ ራበኝና ቆሎ ይሰጡኛል? መኪና ውስጥ ስላለው አይረበውም ብለው ነው አይሰጡኝም? እውነት ብር ግን የለኝም። ችግር የለም እርስዎ ካሉት የኔ እናት ዛሬ እኮ አጋጣሚ ስላልሰራው ነው። በጣም ውሸቴን አይደለም የኔ እናት። እግዚአብሔር ይስጥዎት። እሺ ይምጡ፣ እስቲ ይምጡ ፈልጌዎት። ይኸውልዎት እናቴ እኔ መልእክተኛው እባላለሁ። የእርስዎን ደግነት ለማየት ፈልጌ ነው የጠየቅኩት እና እግዚአብሔር ይስጥዎት። አሁን ይምጡና ያውሩኝ። መኪና ውስጥ ይግቡ፣ እዚች ውስጥ ይግቡ። ቆይ ልክፈትና ግድ የለዎትም ይመኑኝ። ምን ላግዝዎት? እኔ ልጆት አሁን ምን ልረዳዎት እችላለሁ? አንተ ደስ ያለህ እኔ በሁሉም ችግርተኛ ነኝ። ደስ ያለህ አንተ ያው መኖሪያ የለንም ሰው ጋር ተጠግተን ነበር። አሁንም ልቀቁ እያሉ ነው ራሱ። የኔና ጠንካራ እናት ናት። በዛ ላይ ደግሞ ደግነት ጭራሽ ብር የለኝም እያልኩት ሰጡኝ እንጂ። አይ እሱ ያው የለህም ታይሆን ያው መችስ እንግዲህ ያው በልጅነት ጠይቀኝ ያው ቆሎ ሊያምርህ ይችላል፣ አማርም ሊሆን ይችላል። እሺ ይኸውልዎት ቢገቡ ደስ ይለኝ ነበረ። እንግዲህ እንዳልኩት እኔ መልእክተኛ ነኝ። እቺን ብር ያዙ እስቲ። አራም ስለይከብዱ የደግነትዎት ክፍያ ነው። እሺ እርሜ ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምንም ማድረግ አልችልም። ያባዝ እግዚአብሔር እራሱ ታምሜ ቡርሽን የኩላሊቱን አሁን ያው እውነት ታመዋል። ጭራሽ ታምሜ ነበር። አሁን ያው ካቻባልኝ ራሱ። እሺ ባውሉስ እየታቀብኩ ነው ራሱ። እሺ እና እንደዛ ነው። እኔ ምንም ማድረግ አይችልም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እርሜ ጤና ይስጥልኝ። የኔና እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ነው የላከህ ማለት ነው። እውነት እኔ በጣም ማለም ነው ነገር ነው በእውነት የኔና አይዞት እና ቡርሽን ታሜ በሰው ቤት ነው እርሜንም የጨረስኩት። ይገባኛል የኔና። እቺ ደግሞ ሌላ 10 ሺህ ብር ናት የኔና። እሺ እርሜ ይስጥልኝ። አሜን። ምንም ማድረግ አልችልም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የማይታመን ነው በእውነት እኔ በመድኃኒዓለም እኔ ነው ብዬም ገልጣው አልችልም። ስለዚህ መድኃኒዓለም ነው የላከህ ማለት ነው። ምንም ማድረግ እግዚአብሔር ነው የላከህ በእውነት እግዚአብሔር ነው የላከህ ማለት ነው። የችግሬን የብሶቴን አይቆም መቤት የማርያም ነች። ሌላም ምንም በቂ አልመሰለኝም። ኧረ በቂ ከችግሮት አንፃር በቂ ነኝ አባት። ይሄንን ደግሞ ይጭ እግዚአብሔር አሜን። እኔ የማይታመን ነገር ነው። ብቻ እግዚአብሔር ራሱ ወርዶ ነው ማለት ይቻላል። እስቲ እጆትን ልሳም፣ እጆትን ልሳም። እኔ መሳም ያለብኝ በእውነት እጄ ቆሻሻ ይሁን። ኧረ አይደለም በማርያም እጄ በጣም ቆሻሻ ይሁን ያምጡት። የኔ በርቱልኝ። ጀግና እናት ናት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጠንካራ የሆኑ ድንሽ ከጎኖት ነው እውነት። እኔ ይሄ የማይታመን የማምነው ነገር አይደለም። አይዞት እናቴ፣ ወደ ስራዎት ይመለሱ። ለኔ ይሄንን ራስ አልበለው እመቤቴ ማለት ይሄ ምርሶ ስለሰጡኝ ብዬ ነው አሁን እየበላሁ ያለው። እግዚአብሔር የኔ እናት